Enyamishwa eziruku rw'omupaka nizitahirira amaka g'abantu batari bamwe na bamwe ziyita amatungo hamwe no kucwekereza ebihingwa. Aha tutwire turi barungi abazungu biza batugura bagura omukazi wabe ya murano witskora yaguza abo bazungu babyare emiti ekishaka cya leta enyamishwa zateza pake tuyambe nyona mbwe n'abana banje tubaraze hisomero nimpurire na kupanga mbira nyine mpunu kitano konka tegeshaho mu kizunsi gize mwe mpunu ibiri empunisha tuzona zigenzire numwe mbire nyesigire kuya school fees y'abana hati tinyine cy'indaguze ziremo akemu rugunyo ahabwe nshonga y'enyamishore kuruga umupaka yitererine nayo ya Queen Elizabeth National Park itahirira makagitu na muno ne yanje gatahi egitahirire abataka banje mu family ziri kwikankina yakwata enyamisha zitu ezembuzi ezempunu yazitwara yazirya kandi abantu sentezo bakaba bazitungira miringo etari yemwe nemwe abamwe barire za roni. Abahonano bagira ngu ekitongore cy'urukurebera enyamishwa ekya Uganda Wildlife Authority kozere cy'urukumara okurinda enyamishwa ezi okutahirira abatura. Uwa abataka banje baguma baferwa amatungo gabo bakore compensation ehikire kandi iziri ombwire ngakasaba abeshitongore cha volcano kubasa nabo kuzitira itaka ryabo aho ko itaka ryabo nabo bwabo buzubu ombataka banje abasigireho nibimuka batujya ngo uwa nibagihe cyecweka ekigarumba abaherire paka konka abantu tibakatunga gake mu myaka yona nkabiri bakatunga omuntu ntwebuza sente nibazitaka MP natugambira witungwirware rya hano waryombekere nebitandani waberesire buri kimwe cyone cyo korwa nuwe nuwari kwija karambara ati kamba tugambira ngo za uwanze zombekiri zo zigumira itaka nizo ziguzira itaka zikakora byona MP wakorira iki. Abantu bashaba bicurukwataho kuraka kutaho mu nshongeji abo ku bantu batura mu mberambi gasho konese masindia nabo omurubiriza.